asomfo ni bi spiritual leaders group leaders bi e dey aye topic say 14 days breaking of spiritual marriage wo ho na se be ya obehu no unya dreams se unya spiritual encounter woni be ma eda wo ho obi so wo ho spiritual marriage nso be ma nda okay uhu se woni obi nam eno so ye spiritual attachment no enye spiritual marriage onfa ansa emehu wabusua ma wabusua hu ye nti it's about time say ye hu se enye marriage otom attachment omode omo ho abebataw ena omu hwia na ya wa honhom ni bi wo ho mo ye prince ebinum ye ahemfo ankasa ena eware ema no ebinum so ye princesses a omaba asase so a omware mmema nti se wo sa spiritual marriage ni bisa omo ye adefo ahonhom ne ye adefo nti se wo pa wo kasa kire na wama wanya sika ne papa na ewo mu no ade a wo pe wo wiase pia no one ne kasa wo de be ma wo Msaba makwaba eba one day TV supim muna na ekwa de pagaga ya munim se mede nsempa na mede nkomode enso egu akwan so a mede ebremu ipa cho ya bomodi an subscribe to YouTube channel no comment let's share like ene maami bi onim de wapa bi ne wo honhom mu nsemu ankasa na ne behwetwe nkomo maami ne ye bewura fa odi betu fa wodi bewuram ame ahu de ekoso ya brabom de kofa baaye ne ebeye ebe free pacho kame ho na ye ne ye maame aye ye bisa sa teten hahama ye nuro enkodi nkomo na ye hu de ebetimi aya abo ya brabo me enko ayo sa de dai ye no akua de pagaga mejima kunya sei de a membi nkura nyina nchen obi antimi ntaakebe enne se de bia me kano no ene ye ne ye maame ye nua ba ye sister panyini ya de nyina obi se wa na ebetwetwe nkomo nenne no wo ye na aju so de ewura honhom fam aba honamu kese odi ewura spiritual realm ankasa enti nya akonya na subscribe to YouTube channel no comment share and like it so open the number so be good screen so me patcho no wa frɛ no na na di enkomo bia opese woni do wa abotwere obetie ye wo beken bia mama akwaba enyo ba kua mama akwaba ba one day TV me da se na mpacho se de yehu abonti ayenka se maame na oyese no patcho frɛ wo sei okay me dia de frɛ ma abonti ado so pa omo munni mi a me ne omo she school ase ebi frɛ me maame si ebi nim se frɛ me Sarah no kra me din no Sarah ka ho na honhom adwumanti omo frɛ me nature servant ba akopɛ ana abawa ba akopɛ o frɛ mu bia na se mete a meje so na nature servant na da makoma so ayo wasi nature servant no ompa abawa no ompa Sarah de da makoma so no ye nature servant ma ene de betwetwe nkomo kakra bi okay de tiefo ahwe wani mache ene ahwefo ahwe wani mache ye nyina ye nya ya tete spiritual realm but yenti ene ma ase okay e de no spiritual realm me da se obapa se ye ka se spiritual realm na ye de betwi ase no ane honhom ase mana meboa okay eye ade a yate se wo ho na aniwa ehuye ti spiritual realm no sa na tie ewiase bi a ewo ho a eye honhom wiase aniwa huye na mum yate okay atiase na ahonhom no ye wo papa ene bone wo ho ana me pa cho yo pa ye wa honhom pa ene wa honhom bone e wo ho okay na me ken na me bisa say so bi wo ho a oni ani oni tumi bia yeah but e woni tirim say opese woni honhom ye adwuma honhom ye chini kope ana wo mo ane do mo peba ya brabom good question me da se pa well ahonhom mo choose nipa o mo pe no ahonhom choose nipa o mo pe enti se wo pese unya tumi a
ko nipa owo tumi no ho akwan what you say aha sameti hey I was born as cry ye the woman okay any see ye the woman enti mekane a odomanko nyankopon abi eso a kire me amama hu enti upese wo hu na wo bisame a se nyame amama hu de a meka ho asem ena de a kire wo enti ufiti preko na aka se upese uye si a wa bra yamfa nwowa we a practitioner nyesa na mo ka kire wo enti as a practitioner no are you practicing it from nipa owo hu nimdie se wan kosua mfi nipa owo hu nimdie ho a wa ye trofo okay enti yesua de na yesua fini a owo onimde eho ansa no bi be kire wo se ye bo painting sei no na oye painter papa okay ti sanete enti misua lenso usua fini pa onim na kwan ho okay ye fiti preko emfre to me wan hwe ya ubenya familiar spirit bi a nye nea ofre no no e na obaaye okay enti mami ebe de na wahu say spirit ya woni menam ana honhom ya woni menam a wo kire made o sa honhom ni bi ho no mo na mutimi hwe wa haban mutimi hwe yeah ebe de na wahu say honhom ya woni menam ya honhom papa ana honhom bone oh medase obaku ya mesre anya sa na mesre question no ye medana ama mesre onim say ye nipa ye ohwe o fa yonko na wonya da konya mepa ne ho ntoma ma wo hu ade bia wani suo no saa na tie e wo honhom wiase nia umfa wani hu no honhom wiase no eya na me portray say yen famra honam ani hwe woni obi san na unim se wo ye nipa papa edru ba bia ne su ne ban bi ma hu se na me fo senka wo ye yonkopa na de wa ye mama hu se wo de niam bi asie wo twen ho sa na honhom no etienti na ye come familiar spirit o portray ne ho se o ye honhom pa nenso so onye honhom pa enti emre be kire okay ma spiritual marriage wo ho papa ya de se wo we are say atese so wonam ho bit make us spiritual marriage no cresa pa ne see then na enipa obi hu se me was spiritual marriage oh they say aye news breaking news wo ba bia forgive me asomfo ni bi spiritual leaders ne group leaders bi the aye topic I say 14 days breaking of spiritual marriage wo ho na se be ya obehu no unya dreams se unya spiritual encounter woni be ma eda wo ho obi so wo ho spiritual marriage so be ma ne nda okay uhu se woni obi nam eno so your spiritual attachment no enye spiritual marriage on fa ansa emehu wabusia ma wabusia hu yenti it's about time say yehu say enye marriage otom e attachment omode omo ho abebataw ena omu hwia o enti ewo ho na on say bibia mu no ye wo good and bad if me bisa wa ya na be say me hu the good side of it and the bad side of it the good side and the doso pa the bad side and so doso papa asofo binom yere kura ye ewo spiritual husbands what you say so for na nkasa kura was spiritual wife obi wo ho a onim obi so wo ho a onim na ya wa honhom ni bi wo ho mo ye prince ebinom ye ahemfo ankasa na eware ema no ebinom so ye princesses a omaba asasi so a omoware mmema nti se wo sa spiritual marriage ni bisa omo ya adefo ahonhom ne ya adefo nti se wo pa wo kasa kire na wama wanya sika ne papa na ewo mu no ade a wo pe wo wiase pia no one ne kasa wo de be ma wo na to settle down permanently with bema no na ye issue a ede misunderstanding be ba wo ne ntam
nti ye wo ho ye wo papa ene ye wo bone. Okay, let's say spiritual marriage na ye kwa sorry ko ye break no what break ye pie oils ne sa na ye ma no e che some of pastors no kwa ye ko mo nche ne ko kra wo bi omoyemu nso wo bi papa nti na se ayade abeka yen e ka yesu ho ye beto wo mo wasase we so what ya say omo nso pa yonkofa ebia na enye watade na ya attract no ye dress no wo ho ahonhom ne ye omo no omo paade a ehire omo ho ofe what ya say omo wo sika omo de egudia papa ena siesie omo ho na o chain fake no nye na ya attract no aha nti wo hu se okay wo ho ya ne fe wo nante ya ne fe sene ya usi eya wo ne ma ya ne fe a ene sene a ebi kurati bi di wano asemachi edi wachi eba fie wati ase no wa be fa yonko ene nye omu nyina so na ne ma da firifiri obi wo spiritual marriage onye adwuma so ne ho nkire ne da ebe ye ne wan se be kra no mitu emi nya adwuma o so me fro bi sere na de pe no de ama me okohwehwe yedie de bra no wankwa ye me ma asem wow masati bibi say hu mutimi ware obi wa bra wo hye yefunu eye nokore enye nokore da bi o tuka say oh ye wo generational chain e wo ho ye wo no me apam e wo ho eno na se wo ka de a akola ne to asase su pe edinachi okay na se honhom be ware wo yefuru mu de ade a odomankoma de hinta nipa eya abofra woda yefunu mu a tumi bia ni sutumi agese ya wo na to ho enti omo wo twen brem o twen se na se ya je nkonya ye kana ho asemu yi se ye nokore se nya nokore ye se abofo bi ana nipa kuo bi a omo ye nan ehu se nsoroma bi ato e kire se ya wo age nkwa bi omo di nsoroma na chi ye nwo na nka nsoroma na nye den ento nti abofra hye ye fun mu a hunhun bia ni hutumi whether good or bad energy uni ni sutumi kosi se oba beto asase so na e kire se wone wo wa pam ana se wone woni apam okay tini ese nipa hyebre e hye ni nsem ti obeto ho na ne maami achi ne papa achi mo ne omo wa apam nti akwala no ka pam ne ho a e na mo be decide akwala hye ye fun mu a oni spiritual marriage never wow one day TV said the nature servant any wo kano what ya to sem na ya to bebre say huhum timi ware wa bra wo hye ye fun mu enye nokre but bo modi na subscribe to YouTube channel no comment share ne like na pese oni e maami so di nkoma ne number go screen no so but bo modi ne frɛ no ene se de me kan ye no e den sem assorte ene de ba wa kwan so tinya bre na ne ye ntu fa kodu ba bi e pese ye den ye ko nature servant mama me kano ene de ensem no edoso e je say etiefo no mai ya fitile bebre ene me ha wo mo maka ne nya tie me bisaw ne mo manu yi ate mama won se bi wo ho a wona ma obekọ na 50 Ghana da fom wona ma obekọ na coins ehwe egu fom ye nkra no wutimi sese be bi wo wutimi fa ebu onso ehutimi bo wutimi gya no ho mama no ya na ye de ba de no that's it about kia say wona ma secret me frito okay aha eno no ebi kra na obofo bi na ye afiri ho atofom ama hia ni bi be pie so afa no kre sa no abofo ni timi yes ebu onso sky ide e hye me bag no pa on pa do ya abofo wi osika e de cha hiafo o se wantua wabo ade amanyame a utua mabonsam enti sika yetu na hu wo fom no ahodo bebre ne ho nsem no ahodo bebre na meka ba mienu bi ebi ye beyi esika obi wo ho na ne beyi no afono no ompa otimi kase o che ne beyi enti wo de pra ne beyi na
otimi de koto baby a mpempie no school for nenam and obi so wo ho a ode apra ne humusuo ebi ya kwankyere enti akwankyere no ne ema sika na yakwansi bebre no ne se huhuma de bia no ye de sika a eye sika dade ana sika gold na ye mpatade ekọ huhum enti kwansi na ye hu wo fom no abawa me hu kwansi wo fom a minim ye enti e be ka me se memfa aha ebi de pramusuo ebi so de che beye ebi so de yi ni beye shem se mempe na beye no utu a e wo se etena nkwam enti e wo se nya baabi foforo de konti oyitumu a na wa wo be faaye no aba wo so ena ebi so de ya akwankyere fasika ne prapra humusuo na kwototwe ne kwan we so obi obefa no na wafa musuo no ato ne ho nti obi bebusa se enti ma sika ibi wo ho na ye 100 Ghana nti me hwema ne na ho okay obefa de enkodi okwa na wakopa nchi na boabo de agu nsuom na wo de sika na to anwem datie so na wo de aporo so se ahia na nso ofa na wo de ati sika no eho se wo fa se sika na ahia wo na se sika no betimi aye bibia ma wo ya wo befai anjunso nguso eya ya se ma dwunso aguso afa se tumi ni semu a ebebo abebo awrawo enti aka menkwa nkemfa wo befa de a fa wo benkum bofom na fa na kwa wo de ato wa pench na boabo de aguso wo se tumi a wo ti sika iso back to the sender na wafa na de akoye ne a obeye esa nipa na de a oyeye na san akosi ono ane so okay menchire kwan a wo pese wo bo sika da ne ana wo pese wo yi musuo fi ho a menchire baabi e di sika ne ko ni a wo kire wo na wo so wo hu e kire baabi o so de ko nature servant o mama adwene asibibi so say me for na say meti hey kwana na bi dam so problem bi dam so a me so enso na mako obi a wodifo bi wo say me problem ni wo se fasika pra wo ho fa koto abonten to be fa no enko no se de wo be ko fa no so ye nipa o sa enti munti mi mpamo ade ne enko kura dan se be sa kwaso ye me yanko nipa so nso be brebra na me wo mi yo me da se eno na ye soronko abawa me ho no se oba na tumi bi how abawa me mpetumi no yesoma na mane call back to the kingdom okay se efiri so a hwan so na onko obe romi about asan yakofa innocent so bi asan ya use no ti yesre ne se onko back to the kingdom ti ye hwehwe kingdom ko a ofiri ya wo baaye what you say na yaka kire ne se wo ba asase so yan welcome no yesi ye hia ne services wonko nonko pa bibinye e woni kurum okay